नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगु जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खला बोला दुठ्यागु ज्याजो उडा समाज न्यबोया ठोख उडा स नेनेगु लोमंका दी मते हरेक बुधबार सुतेशिया चता इया बुखा लिपा उडा वर्गयट इना तचोय वैचंगु विधि व्यवहार यट कोपालेगु निजी सकल उडा वर्गयट ठुबु बुडा निंका जना साक्षिन ठुकियट नाला काई ढैगु पलसा कयचन विधि व्यवहार ढैगु उडा परम्परा सभ्यता व संस्कृति चिंख या नचनगु विधि व्यवहार यट अर्थ ठिका संस्कृति व परम्परा लेंका टेमागु लेंका टेगु मुआगु टोटा छेगु या मामा ठा परिमार्जन या नगने शुद्ध उडा टेगु विधि व्यवहार यट संरक्षित यानते आधुनिकता या नामे विकृति मया ई कथन नु पुस्तायत लुएक नालकागु नु व्यवहार यातन परम्परा रीति मशंक नालका उडा समाज आर्थिक रूप मिश्रित समाज जुगली सकल उडा टेस हरेक आर्थिक वर्ग न नालका अपुगु कथन नियम देके व्यवहार या बले संपन्नता या आडम्बर मवेके अनापसेक आर्थिक भार वैगु ज्यामया मचा बुसा निसे ई पाटक व्यवहार कहे लस्ताए जाखन जोगली लस्ता पंके गु न मनुया स्वभाव खटैगु लोमंके ठाउँ या ई लोएक ई या बचत या कठ जुठा टक अपुक व बचा इलंगाका विधि व्यवहार कोचा के हु पाके बिचाया जोजोलपा YouTube channel wo Facebook page pakhe ni nadia jungu jajo urea sa episode piesawo pisongu ya jijajo nyakami sumya stapit wo urea sa team pakhe jajo ne nadia jo pin sakala bhazu mezu pin ta du nuglani se hana banana pa laskuste chana chuna न्याब्ले थे थया जाजो या सुभारम न थो नेपु songu wo chugali tho chugali thagu mena yana chona वछु गल्ली ठोछु गल्ली मखटया गल्ली रे पनबती मैया न्याना वोगु जंगली सिंहया कल्ली रे पनबती मैया न्याना वोगु जंगली सिंहया कल्ली रे जुला पंचरंगी ढांचा छंगु गुली रे सोली से स्वे मगा गुली छनकली रे सोली से स्वे मगा गुली छनकली रे
सिमया कल्ली रे छला मुसु मुसु नीलरे खबे पुछना वला जो बन बोया रे खबे पुछना वला जो बन बोया रे Tun hibusung umedungka hakarasaka jazo udasa nenadia zopi sakala bhazu mezupinta ji jazo nyakami sumya stapit du nuglani se hana banana pa laskuste sanachana जिगुठो जाजो उडास न्याब्ले बुधबार ठोहे युट्युब च्यानल अपलोड जुइगु जुनी जिगुठो अफिशियल युट्युब च्यानल उडास धागु लाइक शेयर व सब्स्क्राइब याना दित इना प्याना चना अथेयाना थोहे लिंक जिगु फेसबुक पेज एना शेयर जुइगु जुनी जिगुठो अफिशियल फेसबुक पेज उडास धागु न लाइक को शेयर याना दित इना प्यासे आधा सा जाजो या दक्लेन हापांगु बच हाकगु दिपा पाखे वने दिपारुंगा मेगु पो पाखे वने नेपालले फेसन डिजाइनिङ कोर्स पेदया ब्याचलर डिग्री तक आखबोना डिग्री हासिल या त पिद अनुभव दुगु नेपालदेया छगुहेजक नमुना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजी या त लुमंका दिछ सम्पर्क यानी शोभा तुलाधर एवं नमुना परिवार फोन ल्या 437 7201 437 7201 थगु जलसे किडनी या बारे सेका दिशा निशुल्क परामर्श नीति हरेक शनिबार सुबह 7 बजे निसे 9 बजे तक फुक्क टेस्ट या नीति 25% डिस्काउंट या व्यवस्था न दो कंसल्टेंट यूरो सर्जन डॉक्टर संजेश भक्त श्रेष्ठ ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. जोसियाको समस्या या जाँच नीति निशुल्क डाक्टर परामर्श हरेक बुधबार निनसिया पेतत्या इनिसे खुतत्या इतक प्रोफेसर डाक्टर रविन्द्रलाल प्रधान विषय ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. गनौचित न्यापया समस्याला मडुला नेनेगु क्षमता मोज्या चुंगु खला यदि खसा थौ हे जाँच दिस न्यापया लुया लक्षण त न्यापन मो टाइगु न्याप हालिगु न्यापन पिपोइगु नवइगु न्याप सेगु इक्कुसे सुनिगु न्याप कप लुया वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर झिकेटु निशुल्क परामर्श नीति हरेक बिहीबार निनसिया पेटा इले ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. ठोचिचा हाकगु दिपारुंका हाकनसका जाजो उडास नेना दियाजो पि सक्कल भाजु मेजु पिन्त जाजोले लस्कु सियासे आधा साजी जाजो या दक्लिन हापांगु बो पाखे वने थौ या दक्लिन हापांगु बो ख उडा बिधिबेबहार जासंची सहकर्मी मेजु प्रेम हिराटुला दर्जु पाखे थौ या उडा बिधिबेबहार नेने सक्षिता जलपा विधि व्यवहार व झिसा हनवै चनगु ठीठी नखचखले ठाउँ
उड्या सबाज पिठनीगु उड्या समा ल्या 50 ड 26 नेपाल सम्बत 1145 चौला गा सस्ती खुनु पिडङ्गु मैत्रमान कसाय केलटवाय पञ्चदान गुठी ढैगु चोसु न्यवयतेना केलटवाय पञ्चदान गुठी प्राचीन काल निसे बौद्ध धर्म बौद्ध दर्शन बौद्ध संस्कृति व सभ्यताय ची कठ मसीका बिया वैचंगु नेपाल टजिलज्या ची कठ न्याका वैचंगु त जिगु दान पर्व पञ्चदान छगु बौद्ध पर्व ख ठुगु पर्व सोनि गए ये येलो खोप सोयान डेन्डस खोप सोठ्यान डेन्डस न्याका वैचंगु दु ये ठुगु नख गुला घाट रडिसी जुग चरे खुनु न्याका वैचंगु दु श्री स्वयंभू भगवान हेट ज्योति रुपिया प्रतीक कठं कया डक्ले नापा पूजायना वडुङ्गा दीपङ्कर तथागत लोकेश्वर कर्णामय देव चिवा देव लगायत मेमेपि देव थिथि देवपिन्त नापा पूजायना दान बिया अनले बुद्ध शासन यात निरन्तरता बिया बुद्ध धर्मय लागि जीवन समर्पण याना छित धर्म सेनिकने याना वै चौपी सर्वसङ्ग गुरु वज्राचार्य व साक्य भिक्षु पिन्त पूजा याना अन्न फलफुल भूव मरिचरे द्रव्य आदि दान बिया व वस्पल पि पाखे आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा वृद्धि जुई माटका श्लोक अथवा दान गाथा बना सुवा बिया ठो पञ्चदान पर्व न्याका वैचङ्गो दो पञ्चदान या त पञ्जरा बा पञ्जरा न ढ्यागुया पढैगो पृथ्वी व जय अर्थ उत्पन्न जोगो बा सगो ढैगो ख पृथ्वीले सगो अन्न आदि दान बिगुली पञ्जरा ढागो खन चेस न्याना वैचनागो ख पञ्जरा बिबले बिगु न्याटा जोल गठे पूजा जोल भोजन अन्न मरी क्वाटी पान साखटी फलफुल रस पञ्चामृत दैनिक जीवने छेलिगु जोलन्ट टुयुगु काप मुलुसुका खिप टुफी दतिवन खरी वास हल अम्ब गुल ठुपी न्याटा जोल दान बिगुली पञ्चदान ढगा ढाइगु ख ढाइगु न ढापुडु भिङ्गु जाकियागु बाह लक्क डेका टगु खीर यात पञ्जरा बा पुण्य जान ढ्यागुया ठो खीर यात गुल्पा पिण्ड पात्र सतया दीपङ्कर तथागत बुद्ध व आर्य भिक्षुसँग यात बिगु दान यात पञ्जदा अपर वंश जुया पञ्जदा जुगु न अनुमान यन्तडु छुन वस्तु त्याग याना बिगु यात दान ढाइ बुद्ध धर्म दर्शने दान यात अरङ्गो महत्व दु भगवान बुद्ध न ठ बुद्ध जुइन्ह नापयगु ठिठी जन्मे दान लगायत पारमिता पूर्ण यनाजक सम्यक सम्बुद्ध जुया बिजागु खर घाटै बिजागु दु वज्रयान बुद्ध धर्म अनुसार दान मानव जीवन या विभूषण दुर्गति निवारण या उपाय स्वर्ग वनेगु स्वाने शान्ति व शुभ कारक खरका वर्णन यन्तगु दु त्रिपिटकेन सुन मनुख प्रसन्न चित्ततया कर्म व कर्म फले विश्वास याना धर्मपूर्वक आर्जन यन्तगु वस्तु शील बान बिटरागी संग यात बिगु दान महाफल दैतका तैतगु दान बिबले सुखय अनुभूति जुइ व मृत्यु उपरान्त दुर्गति जन्म जुइ मालिगु तैतगु व दान या बल शील समाधि वृद्ध जिया निर्वाण लपि वन फैगु फलतक दैगु ख उल्लेख यन्तगु ठू प्रकार बुद्ध धर्म दान्य महत्व आफ्नो डुगुली छि बुद्ध धर्म माने न वै चोनापी पुर्खा चौपी पुर्खा पिस दान बिगु दान मध्ये पुलाङ्गो दीपङ्कर बुद्ध या पाल निसे बिया वैचोङ्गो उत्तमको पञ्जदा बिया वैचोनगो इतिहास दु नेपाल सम्बत 687 साले गुणसिंह कंसाकार जम बाले पञ्चदान यागो डेढ पञ्जदान न्यायकेको लागि अन्न क्षेत्र न दान यागो खटका केलटवाय ताटपत्रे उल्लेख यन्तगो ख कवि केसरी चित्र हिले जुन उल्लेख यन्तगो दु हर्षमुनि साक्य प्रगति त्रैमासिक 2059 ठाउँकुने टकछे कव व बाहा कव या कसाट दुठ्यागु केलटवाय पञ्चदान गुठी व अब्लेयगु पञ्चदान गुठिया निरन्तरता ख बा मेगु गुठी नि सोना याको गुठी ख छुये तामफु सायद अब्लेय गुठिया त पुनर्जीवित यागु न जिफु पुनर्जीवित यापि बा नुगु गुठी नि सोपी
हामट रत्न सिद्धि पद्म सिद्धि व लक्ष्मी सिद्धि ख वेक बिसा उत्तम गु दान पंचदान ख ढैगु सिका पंचदान बिगु नापन दक्ष दुनि ठाठा से द्यपि पूजना धार्मिक ज्या सम्पन्न याट व लिपाया पुस्ता हेट बालागु फिङ्गु संस्कार बिगु आजु तया पंचदान गुठी निसोना ठगोगु ख दक्ष दुनि पंचदान गुठी याना वय चोंगु ज्याजोट ठुकटंडु आर्य बलोकितेश्वर करुणा में जन्बा द ढली लुई बले ख्वांगु लख लुई ढुंका क्वागु लख ढली लुई न्य पूजा बले वो होया जने तया पूजा न वै चंगुडु अठे चकम पुनि खुनु थबैली चोम चकन द संक्रमण द जुया केल टवाले विजय बले अन चकन द यात दान दक्षिणा बिया पूजा याना वै चंगु ख तर ठाउँकोने उगु निया सुठे थबैलिए वना पूजा याना वै चंगुडु अठे लुटी पुनि खुनु बालाजु पार्क दुनि चोम नकुवा भेल्लु द या थावना पूजा या वना चंगुडु डेट स बसला ठो पारो खुनु स्वयंभू भगवान यात व शान्तिपुरे अजु स्वाटया पूजा न वै चंगुडु अठे पलबल अष्टमी खुनु पंचदान गुठिया के दुगु थगुहे चिबा द यात चस्वाटया पूजा या न वै चंगुडु गोला ठो चडोडसि खुनु पंचदान या झिन्यानु न्य येचि कामा येचि का किसली तका पंचदान गुठिया मु पाला या छेपेंग किसली ले पेठा नाग साधना याना नाग या तो सोना पूजा ये गन नाग दै अन समृद्धि दै पंचदान बिबले मगा मचा जुई मखो पंचदान का वकुसित बि फै दैगु विश्वास तया येचि काइगु ख येचि कासा निसे येचि लित मट टल्ले नि नाग साधना याना पूजा यामा पंचदान सम्पन्न जुई ढुंगा कने खुनु नाग साधना याना हयागु पेठा येचि किसली लिट तया पचा खुसी वना पुई हावनिमा गुला गा एकादशी खुनु पंचदान बित मागु विशेष गुल व सुमरि छि गु जाजुई ठो गुल व सुमरि छि त पंचदान गुठिया सकल गुठियार पिनि म्या मस्त व सेलालिक नापा दान सेलालिक ठाउँकोने सिलकाजी सेलालिक याके ग्वाली कया गुला व सुमरि छिगु जा यानवै चंगुडु द्वादशी खुनु जाकी पूजा याना खीर भोजन ठुइगु जाजुई ठुगु खीर या त पंग जा बा पुण्य जा ढकान ढा साके मुनि भगवान बुद्ध बोधि ज्ञान लाभ या न्य सुजाता पिण्ड पात्र गुल पाटे खीर भोजन दान यागु ख उ खीर भोजन दान या तरंगो पुण्य फल दुगु ख उ खन्लु मंका खीर या त चाहेको गुल पाटे ज्याकीगु ज्यायै ठोहे दि खुनु हे दान सालय भूमि पूजा याना दान बिगु सम्पूर्ण ज्वलन्त संकल्प याना चक्षि तक सोनाटै गोला घाट त्रयोदशी जुग चरे खुनु डक्ले नापा लोकेश्वर पंचदान ड्य चिबा ड्य आदि वेगु जाइए पंचदान खुनु बौद्ध कला बोजान यागु निख दान बिगु वस्तु त अम्ब हल पाल्चा पटा फुटी पूजा या ज्वलन्त ता आखे सला पाटे तया वई अनले पंचदान ज्ञान ह्याई डक्ले नापा श्री स्वयंभू भगवान नाट्य दान जल अर्पण न्याय अनले आर्यावलोकितेश्वर कर्णामय जन्भाड्य बुङ्गड्य मु चिबाड्य पञ्जरा लोकेश्वरड्य चिबाड्य आगड्य डिगुड्य शिग भगवान अजिमाड्य बिजासड्य लुचमर अजिमा शान्तिपुर यात दान बिगु दान जल फ्याना पञ्चदान गुठियार पिण्ड जिम्मा बिया ड्य पिण्ड छाके छोइ छोटु निव मु गुर्जु यात पञ्चदान बिगु ज्याजुई अनले दान साला बिजापि गुरु बज्राचार्य साक्य पिण्ड सिन टिका जजङ्ग कोखाका ट्याओ आखेल पूजा याना गुलपाटे जाकी धेवा अम्ब हल गुल सुमरी खीर डुगु गुल्पा दान बिगु ज्याजुई दान कया बिजापि गुर्जु पिस आयु यस वृद्ध प्रज्ञा सुख आरोग्य धन सन्तान वृद्धि जुई माटका दान गाठा बना सोवा बिया विजय निश्चितक ठुक्टन दान बिगु ज्या जुई डक्ले लिबा फु बढेट दान बिया पञ्चदान बिगु ज्या कोचाई पञ्चदान कोचा ढुङ्गा पुण्यानु मधुन स्वरूप ठुगु पञ्चदान गुठी निसोना ठगोपि हामा पिनिगु नाम श्राद्ध पूजा याई
पञ्चदान गुठिया डक्ले लिपाई जाजो चठा कुनो चठा ड गुल सु मरी छुस्या मुस्या फलफुल आदि जोलन तया पूजायना पञ्चदान गुठिया दक्षि यङ्गय सक्ता ज्याको चाकी बौद्ध धर्ममु आज जन्म जरा व्याधि मर्न या दुःख या भवचक्र मुक्तगु निर्वाण धर्म साक्षात्कार यागु ख तथागत भगवान बुद्ध ठुकिया लागि छि गृहस्थी पिण्ड कन बिजागु लन्टेगु दानशील व भावना खट पारमिता व 10 पारमिता या प्रथम गो पारमिता भगवान बुद्ध केन बिजागु दान ख उके दान या मो तस्क तर भगवान बुद्ध यते शिव सँग यते बिगु दान या फल अपवरका कन बिजागु गुरु वज्राचार्य साक्य भिक्षु पिन्त सँग भापिया बिगु पञ्चदान तस्क हे पुण्य दुगु पिंगु जाख बौद्ध तेगु तजिगु नख ख बौद्ध संस्कृति जीवित परम्परा ख शुभ यको सुबादे सनाजना सहकर्मी मेजु प्रेम हिरा ठुलादर जुया त वेकना छि सक्कसित थौया उडा विधि व्यवहार कना दिल नाप छिक पिन्तन छुन विधि व्यवहार यु बारे कने मन्दुसा चित सुचा बियादि त इना प्यासे जि गुठो अफिशियल युट्युब च्यानल हो फेसबुक पेज लाइक शेयर सब्स्क्राइब याना दि त इना प्यासे आ हाकन सक बच हाक गुडी पापा खेवने दिपा ढुङ्गा थौया उडा बुख न्यने नेपालले फेसन डिजाइनिङ कोर्स पेदया ब्याचलर डिग्री तक आखबोना डिग्री हासिल या त पिद अनुभव दुगु नेपालदेया छगुहेजक नमुना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजी या त लुमङ्का दिछ सम्पर्क ज्ञानी शोभा तुलाधर एवं नमुना परिवार फोन ल्या 437 7201 437 7201 उफ थस्या वस्या है बर्गा वेला टाइगो थटे याना तना मजिल चासा छक फुल बडी चेकअप या वनेनु गले क्यों नि उडका ठिकै रगा बसिउला मकोटाया जमले दुगु सुविधा सम्पन्न गु ग्रान्डी सिटी हस्पिटल डंक बालाक फुल बडी चेकअप याना चंगदु हजुर शनिबार या विशेष पैकेज 5560 वंगु बेसिक पैकेज आ 2500 जक नप 13440 वंगु बोन मिनरल सिटी स्क्यान नप दुगु स्पेशल पैकेज आ 5000 जक मौका या फाइदा का दिशा फुल बडी चेकअप थथे याना दिशा ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ काठमाडौँ टेलिफोन नम्बर 4163500416 41637700 थगुन्नुका मसिका दिशा स्वस्थ नुगय नीति ठोखे बिचायन दिशा BMI बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल ब्लड शुगर नुगय गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निनसिया 4:30 निसे 6:30 तक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य ग्रान्डी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नंबर 41635000 41633700 Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. ठोच्चे चाहका गुडी पारहुङ्गा हाकनस्क जाजो उड्या सनिना दिया चोपी सक्कल भाजु मेजु पिन्त जाजोले लस्कु स्यासे आधासा ची जाजो या मेगु बो पाखे होने थौ या मेगु बो ख उड्या बुख यु बारे ध्यागु खसा उड्या बुख धैगु ची उड्या त दुने जियाजंगु गतिविधि यु बारे ध्यागु ख ची उड्या त दुने न विभिन्न पुचले छुछु ज्याख त जियाजंगु दु अले वो पुच त गेना न्ह्यने वना चंगु दु धका उड्या बुख पाखे सक्कसित कनेगु ख चासन ची सहकर्मी मेजु प्रेम हिराटुला द जु पाखे थुसिया उड्या बुख नियने सक्सित जोजल्पा आन्य नदिस उड्या समाज विशेष इनापो उड्या बुख सामाजिक विधि व्यवहार सुधार याना सामाजिक आर्थिक सुधार यान यंकी माउ खयत सक्सिन ठिका ठुक्ट छला यंकीट उड्या समाज इना भोमजाइट गए छेबले उड्या समाज धारणा कठ अपोलो निपा किस्ती बडे याना मटे भोमचा दुका टुंका गए साकी बले वो जिलाजन दुचाकी बले ढेबा खाडा बुके छु कठाए सामान उपहार मबी
भौमचा काट लसो वनब्ले चिउ उडा संस्कृति कठन दुचाक बुले तिन ससले नपलक्क दुहा वनिगु चलन जोगले विवाह ये मम्मी जन लसो वनिगु चलन मया म्याम चाहिँ त ख्वासो हुन बले निपा किस्ती अपो बडे नाम मते भौमचा लीलाडो वनिब्ले छेजा पिउबो पाजु खला पिन्सा जक उपहार बिगु या गुर्जु पिसा ठाउँगने म्यामचा पिटबिबले मा बाय लाटे म्यामचा लाटया कर्मा लडा हाका कन्या डान्टका पाठ बन्ना याकेगु यानबै चंगुडु ठो उडा टेगु चलन मको उडा टेगु चलन टेगु म्यामचा पिटबि न्य माजु ज्या वमसा म्यामचा ठनिटुङका म्यामचा ठमाय लाटे गवे बिका गुर्जु पाठ बना लागवे बिगु ख ठुक्ड लडा हाका कन्या डानमय से ठाउए नापा निसय संस्कृति कठमाय त लागवे कायकेगु चलन या ठुक्ड उडा समाज न्याकबै चंगु विधि व्यवहार एट सक्सन नाला उडा समाज एट ग्वालियन दी थैगु दुनुल निसय भलसकया आ उडा बुख नापागु मिसा गोला बाजा बजा 1145 तजिक कोचाला ये महानगरपालिका 18 वडा गोसाले वन्यट टुलाडर समिति गोला बाजा उपसमिति व्यवस्थापन नापागु मिसा गोला बाजा बजा 1145 राष्ट्रिय सभागृह 2082 साल श्रावणी 31 गते शनिबार टजिक यानाको चागुडो ये महानगरपालिका 18 वडा नाय नुचिकाजी मर्जन्य सभा नायश्री उलिजा सभा न जोगु खसा उगु बजाया उलिजा ये महानगरपालिका उपमेयर सुनता डंगोल ट्वा देवा मटचाका यान दिगु ख अरुण सिजी तुलाडर व हेरसोभा महर्जन न्याक दिगु उगु जाजोले न्यट तुलाडर गोला बाजा उपसमिति नाय पूर्णरत्न तुलाडर लस्कुस न तया दिगु ख नेपाल राष्ट्रिय में नेवार राष्ट्रिय में हैका जाजो सुरुजुगु खसा उगु जाजुले जाजोए बारे सभा नय नुच्छे काजी महर्जन जानकारी बिया दिगु ख उगु जाजुले मु पामे जुसुन्टा डंगवल ठुगु जाजो तस्क बालाउ खटया दिसे ठुक्ट या ज्या गोला बाजा विकास दिउ ख कना दिगु दु गोला बाजा व्यवस्थापन तथा संरक्षण सँगै नाय अमीर साके जुन ठुगु संस्था गुप्त गठन जोगु खटेगु खे विशेष बिया ठगु खटया दिउ खसा जाजुले ये नापायामा मेयर विद्या सुनगर साके जुन ठगु नुव खटया दिउ ख ओगु बाजा बजा जाजोले बटिका खला पचाएट उपमेयर सुन्टा डंगोल व नुसेकाजे महर्जन मटिना एची ल लान्दिउ खसा पूर्ण रत्न तुलाडन सुभा पौ देसान दिगु ख ओगु जाजुले जाजोय अन्ते न्यट तुलाडर समिति नाय दीपक रत्न तुलाडर सुभा नुचु बिया जाजो कोचाका दिगु ख ओगु बाजा बजा स ठिठी चिन्युगु गोला बाजा खलया मिसा दुजा पिन्सन ठाठागु प्रतिभा न्यबयगु यागु ख ठुक्टा मिसा गोला बाजा बजा ठाठागु प्रतिभा न्यबयगु चले न्याग मनि फेरि मानन्दर गुठी केश चन्द्र गोला बाजा खल जनबा गोला बाजा खल ताम्राकार गोला बाजा खल स्थापित गोला बाजा खल अस बाजा गुठी चारुमती गोला बाजा खल ट्यङ्ग ट्वा कुमा खल श्री रत्न मण्डल महाविहार सर्वसङ्घ नेत तुलाडर समिति गोला बाजा खल आटी याना छिन्यु खल या मिसा पिसा बटिकागु ख ठिठी गोला बाजा खल बिन्छ विशेष याना गोला बुले थानवै चंगु धा बाजा या बोलिया ताल श्री भगवान द्वारा श्री नित्यनाथ द्वारा चो जटी प्रताल पलिमा लटा अस्तर व ग्रह ख ठुक्ट या बोलिया ताल या त छला बुला याना गुलखे थासे बाजा बजा याना बाजा या महिमा अपकेगु ज्यावै चंगु बाजा बजा छगु ठागु थासे बिस्क कठै जा खटका ठीक जा यानमै चंगु ठुगु दे कने 15 टज कन्या के तयारी बजाचारे साकेते ये नाप सोनी गई ठिठी थासे पंचदान फया कने भाद्र 5 गते शनिबार जुग चरे माने येगु जुगु ख ठुगु दिने येलो भाइ फोटो ठिमिकी पु भुंग पोखरा पाल्पा आदि थासे न 15 बिगु जा न्याका बौद्ध धर्मे दाने महिमा चन्याके जा यानवै चंगुडु 15 झोले साके बजाचारे समुदाय
ठिठी थासे चाहिला डान फ बिज्याको चलन डुग्ली कने 2082 साल भाद्र 5 गते बिहिबार दिने 15 फ बिजयको जोगुडो पंचदान्य दिने ये स्वयं सुटन से आपला पक्क जनतमुना देव दर्शन याना दान प्रदान यागु जान्याका इजंगुडो ठुक्ता पंचदान बिगु चले गुल्खे थासे दिपंकर बुद्ध पिनेगु मूर्ति तक्क वया साके बजाचार्य समुदाय पिण्ड 15 बिगु जा यान वैजंगुडो सोनी गए ठिठी बहा बहिले अन्य सर्वसंग पिण्ड सामूहिक रूपमा 15 बिगु न यान वैजंगुडो ठुकी याना छिगु बहुत खयटा चकन गटेटा ठुक्ता या जाजुन तिबब्य वैचंगुडु ठुक्ता 15 फैगु चले दान गाठन बना बिजा मागु प्रचलन दै चंगुडु 15 या दिने खीर भोजन न यागु प्रचलन दै चंगुडु बुद्ध धर्म पार मिटाए टाडंगु मर्त दै चंगुडु सा भगवान बुद्ध छिगु पार मिटा पुरायना बुद्ध जे बिजाउ ख पारमिटा ढ्याबले पार यागु कठ कय वै चंगुडुसा अटैगु छौली मेगुली यंकियाल निति बालक पार या तचट आवश्यक ज्यावै चंगुडु 10 पारमिटा ना काबले दान पारमिटा डकले न्ह्यने लावै चंगुडु ओके दान पारमिटा बालक पुराया फटकी मेगु पारमिटा न अपोखे पुराया न वनिगु लकस चोला न वन चंगुडु ढैगु धारणा दो उडा समाज टजिको 15 बिगु उडा समाज डेडस गुला ठोटर दस्या नि पंचदान खुनु छनिया ऐतिहासिक असन्तले दानशाला गया सामूहिक रूप 15 बिगु यानवै चंगुडु ठुगु पंचदान या चले साके बजार चाटी चुपिन्ट दान बिगु ज्या यानवै चंगुडु उगु दान प्रदान चले उडा समाज नाय डाक्टर रूपजटेका साजु श्री दीपंकर तथागत समक्ष पूजा आज यागु जान यानवै चंगुडु ठुक्न हे हरेक डे छम गुर्जु पाखे दान बिगु जोल संकल्प याके जान यानवै चंगुडु श्री दीपंकर तथागत प्रतिमा समक्ष पूजा या कोचाका वस्पल लेटर डक्ले नापा 15 बिया पंचदान या शुरुआत यागु जा यानवै चंगुडु ठुगु पंजान बिगु चले उडाटेगु गुंगु ठरिया जा पिसा दान प्रदान यागु जा यानवै चंगुडु ठुगु दे अस्ने लोट सिगु जा ज्या चंगु हुने असया उडा समाज जागुटिया को 15 बिगु व्यवस्था यानगु ख कजी दिव्य रत्न स्थापित जो उडा समक्ष कन दिगुडु ठुक्ता हे ये मरुसटले पिगन न्यटवटे स जा दान बिगु जा मरुसटले कास्त मण्डप डेका यागु यानवै चंगुडु देन्द स मरुसट दुगु थासे टच गुठी पाखे मरुसट डठी कास्त मण्डप भोया टढंगु चट्न जालिसे जाकी दान बिगु यानवै चंगु कठ या ठुगु देन यागु जुगु गुठ्या टेस जाके दान बिडुङका टरंगु चट्न जा दान बिगु ठन्या 15 विशेषता ख साक्य बजाचार्य समुदाय पिस दान का वया चोन्तलिहे दान बिगु चलन दै चंगुडु मिसा ता बाजा बजाय बारे पूर्ण रत्न तुलाडर्या थापो संभवतः नेपाली नापाङ्गु मिसा गोला बाजा बजा कोचा टुङ्का उगु गोला बाजा बजाय व्यवस्थापन सक्रिय ज्याडी मन्यता तुलाडर समिति गोला बाजा उपसमिति नाय पूर्ण रत्न तुलाडर थुक्टा या बजा मिसा पिन्त सम्मान बिकठ खरा ठाइदी गुडु वेकल गोला बाजा ठाइगु छिगु मसिका ज्या चंगुली मिसा पिसन गोला बाजने बालक ग्वाली यान्डी ठाइगु पल्सा कैचना ढका उडास नापया बचा ढंगो खला बला ठाइदी गुडु उडास नापया खला बला वेकल छि ये डुगु नि न्यागु हे गोला बाजा खला पिन्त सहभागी याका ठुगु बजा यागु गोसा गोया गयो ख तर ठिठी कारण याना ठुगु बाजा बजा छिन्युगु बाजा खल क जग भोटिका गुडु ढापा मिसा पिसम बाजा ठा मजु टैगु टापु दै चंगुली आ ठाना है चंगुडु आ नाखिन तक ठाना हेगु जा जोगुडु ठो बालागु हिउपा वउ ख ठो बालागु ज्या ख लेपा बालना वनि टैगु पल्सा न कैचना रका पाजु तुलाडर कना दिगुडु वेगल ठुगु बजा ठाठागु प्रतिभा झेबेगु चले न्यागमनि फेदी मानन्दर गुटी केशचन्द्र गोला बाजा खल जन्मा गोला बाजा खल ताम्राकार गोला बाजा खल स्थापित गोला बाजा खल असम बाजा गुठी चारोमटी गोला बाजा खल
ट्यङ्ग ट्वा कुमा खल श्री रत्न मण्डल बिहार सर्वसङ्ग न्यट तुलाधर समिति गोला बाजाउँ खल नोसा मानन्दर बाजाउँ खल आदि याना छिन्यु खल या मिसा पिन्स बोटी कागुडु ढका कनाडी गुडु ठुगु धा बाजाउँ बज्या धा खुग न्याखी छुस्या पुस्या नप पुइपी याना झिन्या मसिन बोटी कागु व्यवस्था याना खन कनाडी ख वेकलन खला बलाई झुले ठुक्टय बाजा बज्या लिपा लिपा न यानो वन माउ करे गोला बाजा खलत नाप सहकार्य याना ठुक्टय बज्या यानो वन फैगु ख कनाडी गुडु लिपा गोला बाजा खलय छौ छौ पुचल ठुक्ट मिसा गोला बाजा बज्या यानवन ढासा बानलाई गु धारणा न पिट ब्याटी गुडु वेकल उडाय स नापया खला बला या अन्ते ठुगु बाजा बज्या तालक्त बाजा थान दिपी बाजा गुरु नाय गोसा खल ये महानगरपालिका 18 वटा नाय व्यवस्थापन दिव ब्याडिपी व ठ उठास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप अतुलनीय ग्वाली यान दिपी सक्षित सुभा न देछान्दी गुडु बौद्ध खेले दान पारमिटा या पन्जरा बौद्ध धर्म खट पारमिटा खुगु पारमिटाई ख नेक्ना टगुडु ठुक्ट खुगु पारमिटाई नाकाबले दान शील शान्ति वीर्य ध्यान व प्रज्ञा ख ठुगु खुगु पारमिटा मध्ये दान पारमिटा इटस कहे महत्व जागो पारमिटा वटकले न्य पुरा या मागो पारमिटा जे चंगुडु ठुक्ट खट पारमिटा पुण्य सम्भार व ज्ञान सम्भार ख दुठान चंगुडु ठुगु खुगु पारमिटा मध्ये डकले नापा दान पारमिटा या ख न्यने वैसा दान या भावना मध्ये क मेमेगु पारमिटा पूर्ण यात ठग्या चनिगुली हे दान पारमिटा यात प्राथमिकता ब्याट ख ढका ट्यागु यन्त गुडु दान पारमिटा या प्रकार यात स्वयं ढासा धर्मदान आमिष दान व मैत्री दान अभय दान याना पारमिटा यातन सोभे ठगुडु ठगु मने लोकचित्त चिका छेगु निति हे दान पारमिटा यात ब बिगुजा यानमै चंगुडु परम्परागत बौद्ध धर्मसँग सामूहिक पञ्चदान फ विजयगो विक्रम सम्वत 2064 साल निसे निरन्तर रूप नेपाल गाया सकल बौद्ध पिण्ड सहभागी याना चहजा ढाक यहाँका वैचङ्गु नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्मसँगै सामूहिक पञ्चदान ज्याज ठुगु डेन भाद्र 5 गते बिबाहे दिने टजिक झ्याक्यु जुगडु लुकुम बिना वन्ट्यङ्गु नेपाल गाए बौद्ध संस्कृति शिक्षित विद्वान व प्रतिष्ठित व्यक्तित्व पिनिगु सहभागिता वृद्धि यागु संस्कृति या त चजा ढाक निरन्तरता बिगु कठन ठुगु पञ्चदान ज्याज सामूहिक रूपमा झ्याकेगु तयारी यागु दु धार्मिक व सांस्कृतिक ज्याज या रूपे झ्याक वैचङ्गु ठुगु सामूहिक पञ्चदान ज्याजमा प्राप्त जोगु दान दक्षिणा डकोन लुम्बिनी नेपाल वज्रयान महाविहार निर्माण यागुले समर्पण यान वैचङ्गु दु साक्यमुनि भगवान बुद्ध नेपाल पवित्र लुम्बिनी जन्मजया विश्व एत शान्ति लभु केना बिजागुले लुम्बिनी पाखे विश्व सकल सिरम शान्ति प्रेरणा कय वैचङ्गु ठुक्ट महत्व जागु नेपाली ठाउँ शैल्या महाविहार डेका ठाउँ गरी करिब पुगुडु ठुक्ट सकल सिरम पञ्चदान फया उकेट मुङका ठुगु बिहार डेकेउली टिब बिगुजा यान वैचङ्गु नेपाली कला संस्कृति पिजोगु बिहार निर्माण याना सक्सिगु मन ट्याकिट न टालाग्दु बुद्ध धर्म दैगु हे मानव धर्म जोगु हुने सकल मानव या त हित सुख व कल्याण यागु हे ठुगु धर्म या मू उद्देश्य या नाटा आफ्नो बौद्ध उपासक उपासिका पिन्छम पञ्चदान नखबले दान धर्म स्वरूप पञ्चदान याना पुण्य प्राप्त यागु ज्यायान दिगुडु शान्ति कामी व बौद्ध कर्म श्रद्धावान ज्या चौपी सकल स्यापाखे डुगेको ग्वाले चु लागुली हे प्राचीन शैल्या लुम्बिनी नेपाल वज्रयान महाविहार डेके ज्या ता लागु ख ठबैया भगवान बाल सुठे सुरु याना वैचङ्गु ठुगु समूह या सामूहिक पञ्चदान ज्याजया सहभागी पीठ ठिठी बाहा वटवाले वना पञ्चदान फया ठाउ बौद्ध कर्तव्य पुरा यागु ज्या यान चङ्गुडु हिछि अङ्क हे ठुगु ज्याजो चाहिला झ्याकेगु ज्या यागु जोगुडु ठुगु सामूहिक पञ्चदान ज्याजोले आफ्नो मिसापिसा नपोटिकया ठाउगु धर्म निर्वाह यागुडु ठुगु सम्बुल ठाउ यात्रा रुट ठम्बही भगवान बाहा क्वा बाहा ठम्बही च्वा बा तलाछि ट्वाक बाहा ग बाहा नग बाहा ठा मरु नु बाहा अस डगु बाहा टछ बाहा जन बाहा इटुम बाहा अट्लखो भई मु बाहा चिक बाहा
मख भई मख भा ल्याको भई प्याफ चसान मरु भई मरु हिटी पिगननी मरु सट सिख मो बा सिख मो मिखा बाहा इकु बाहा मुसुम बाहा लग बाहा ट बाहा ढाक भई सो बाहा यङ्गा न भई वम बा पुला भङ्सा नछे गली टे बाहा नु सटक ढुग भई सबल बाहा महाबु बा जुका जमल तेज महले वना समापन यागु ज्या जोगु ढका कार्य तालका हे डेका ज्या याना वही चंगुडो युटाह भ्याली युनिभर्सिटी केसरमान ताम्रागार नेपाल भाषा साहित्य खेले बाखन चमिकठन नाजामा केसरमान ताम्रागार या व्यावसायिक केमिस्ट्री किपा युटाह भ्याली युनिभर्सिटी विशेष महत्व विशेष व्यक्ति पिनिगु किपा बैगु अंगले बैठक दो पाजो केसरमान ताम्रागार छम केमिस्ट ख केमिस्ट्री विशेष यको न्यनिसे शिक्षण पेशा लगे ज्याचम ख युटा भ्याली युनिभर्सिटी युटा राज्य सन् 2013 निसे 2024 तक सेन्ट्रल स्टक रूम मैनेजर व एडजंक्ट प्रोफेसर कठ जायाउ ख तटे प्रतिष्ठित व्यक्ति कठ अमेरिका युनिभर्सिटी किपा बगु सम्भवतः वेक ढापामा व्यक्ति ख ठाउँकुने वेक कलेज अफ चार्लेस्टन साउथ क्यारोलिना राज्य स्टक रूप मैनेजर केमिस्ट्री विभाग व एडजंक्ट प्रोफेसर जायन चना दिगुडु यक्वेको सुब्यादे छनाचना सहकर्मी मेजु प्रेम हिराटुला जुया त वेकन जी सकसित थौया उड्या बुख कना दिल नापनाप उड्या बुख पुच यातना सुब्यादे छनाचना वेकपिन्छ थुवायको बुख मुना ग्वालियाना दिगुली अथे हे थो बुख जोया ग्वालियाना दिम भाजु सुगत रत्न सिन्द्र कार्य यातना यक्वेको सुब्यादे छनाचना नापनाप छिकपिन्तन यक्वेको सुब्यादु जिगु थ ज्याजो उड्यास न्यना दिगुली अथे हे छिकपिन्त जिगु ज्याजो कथे ताल नाप सल्लाह सुझाव छोबी मन्दुसा क्वे कमेन्ट बक्से कमेन्ट याना दित या चित डाइरेक्ट मेसेज याना दित इना प्यासी जिगु ठो अफिशियल युट्युब च्यानल व फेसबुक पेज लाइक शेयर व सब्सक्राइब याना दिल धका भला साकासे जी ज्याजो न्याकामी सुमिया स्थापित थो नेपुसंगु मन मगन धागु मिनिङका थौ या तबा सुबह
conta só da maga. Essa tuia chonete, é na de sada.